नागा पीस टॉक चाइना खुद थिंगजिनब CPC का वारी सानबगी दायित्व IM की कमांडेंट इन चीफ फुंगटिंग सिनख्रे नागा पीस टॉक असगी वारोइशन पुरंगनब लंबी थीबा ओइना NACN IM की जनरल सेक्रेटरी मुइबा दिल्ली दा लैबा नागा पॉलिटिकल दिल असगिदमक्ता वारी साननबगिदमक दिल्ली दा चलबा याय महाकी खोंगसद अदुदा NACN IM गे अतै लुसिंगबा कयासु सरुक यारबा याय अमरोमदा हौजिक लेप्तुना लैरिबा नागा पीस टॉक असि मखा चथदुना मसिगी वारोइशन अमा पुरकनबा चाइना ना खुद थिंगजिनबा NACN IM ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC दा ई बचेरोल थाखिबदुगी मतुंग तारकबा ओइना चाइना गवर्नमेंट का वारी साननबा हौजिक चाइना म्यांमार बॉर्डर दा बेस तौदुना लैरिबा NACN IM की कमांडेंट इन चीफ फुंटिंग सिमरे दा सिनख्रे हाइरे NACN IM की एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग EPW Ali Affairs ना चाइना की मियाम अमदे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC ना नागा मियाम की पॉलिटिकल राइट पीस अमसुंग फ्रीडम की दमक चपचाना लेपलिबा असिगी दमक थागत फोंदोकली हाइना कॉन्फिडेंशियल लेटर अमा थाखरे हाइरे नाकल अमरोमदना NACN IM अमसुंग भारत सरकार अनी की मरक्ता चथरकिबा पीस टॉक असिगे वारोइशन पुरकपगे मतांगदा NACN IM की माइकैदगे नागा की फ्लैग अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन याउद्रबदे पीस टॉक असिगी वारोइशन पुरकपगी वाहनथोक याउदे हाइना फोंदोखिबदुना मरम ओइरगा 2019 दगे नाकल अनीना पीस टॉक मखा चथदुना लाखिबदुगे मतुंग तारकबदा हौखिबा तांग 13 अमसुंग 19 दा कोलकाता दा NACN IM अमदे नागालैंड दा लैबा नागा लालौबसिंगी अपुनबा बॉडी अमा ओइरिबा WC NNPG गा पुन्ना मिफम पांगथोक्तुना काउंसिल ऑन नागा रिलेशनशिप एंड कॉर्पोरेशन CNRC सेमख्रबा मतुंग मखा ताना NACN IM की जनरल सेक्रेटरी मुइबाना WC NNPG गे लुसिंगबा सिंगवारी सानख्रे मधुगी मखा तारकपोइना NACN IM की जनरल सेक्रेटरी मुइबाना ngasi दिल्ली दा नागा पॉलिटिकल दिल असिगी मतंगदा वारी साननबा दिमापुर थादोकलबा याय सोर्स अमना हाइदिबना जनरल सेक्रेटरी मुइबा सातर जेट अमदा लुप असिगी लुसिंगबा खरगा लोइनना दिल्ली दा चलबा याय ममांगी रिपोर्ट अदुदा दुर्गा पूजा दिवाली फेस्टिवल लोइरबा मतुंगदा NACN IM की लुसिंगबा सिंगना मखा ताना नागा पॉलिटिकल टॉक असिगी भारत सरकार की मिहुद ओइरिबा AK मिश्रागा दिल्ली दा मखा ताना वारी साननबा हाइना यानखिबने NACN IM गे VS अतेमना लुसिंगबा टीम अमना ममांग सही की सेप्टेम्बर थादा चयोल अमा चुमना नागा पीस टॉक असिगी मतंगदा AK मिश्रागा वारी सानखिबा लैरे मधुगी मतुंग तारकपदा AK मिश्राना वर्किंग कमिटी ऑन NNPG की कन्वेनर N कितोवी जिमोमीगा मिफम पांगथोकपा लैख्रे सेंटर की माइकैदगे वारी सानखिबदुदा कंसेंसस ड्राफ्ट अमा पिरकनबा खंगलखिबने कमन एकॉर्ड असि पिद्रिंगैगी ममांगदा नागा पॉलिटिकल ग्रुप सिंगी माइकैदगे डॉक्यूमेंट अदु मखा ताना खनबा अमसुंग एनालाइज तौबा याना लैरे वर्किंग कमिटी NNPG की कन्वेनर N कितोवी जिमोमी मसामक्सु हौजिक दिल्ली दा लैरि हाइरे मरक असिदा NACN IM ना फोंदोरखिबदा हौजिक सथरिबा नागा पॉलिटिकल टॉक असिगी वारोइशन पुरकपा नत्रगा पुरक्तबा नागालैंड दा लैरिबा नतांकी नेशनल पार्क असे नेशनल प्रॉपर्टी अमा ओइना प्रोटेक्ट अमसुंग प्रिजर्व तौरगनी हाइरे NACN IM की माइकैदगे ngarang thokiba statement amada hairibana handakta Senior Citizen Association of Nagaland na National Park asi makhoigi control makha da lai hairibadu aran bane record ki matung natangki National Park asi all Bisumpui village ki oina lai masigi record na singbasu mayek seng na lai bane 1996 ta Gilgar kem da pangthokiba NACN ge National Assembly na natangki forest amasung wildlife asi ngak senaba warep lawkhibane maram aduna natangki National Park asi manungda nauna khulamata leiba yaroi Indo-Naga political talk asida natangki National Park asigi matangda karigumba khana nainaba amata taude masiga Naga political settlement asiga mari leinade Senior Citizen Association of Nagaland na NACN IM da aranba wafam kaya haijinduna target tawbagi thawong asi yaba ngamloi natangki National Park asi hanadagi hauna NACN IM ge full control makha da leiribani haire Taramathoi suba IRB battalion ge anoba posting pikhre Manipur Police Department na tha asigi taraga marida thabak haidokhiba tara suba taramathoi suba madi atopa singi oiba Indian Reserve Battalion gi apunba rifleman lising amaga chanipan kunthra ge nauna thabak pugadaba posting sing Manipur Police ki DGP P Dongel na order thokre
order aduna hairibade handak haidokhiba IRB battalion sing adugidamak 10 amasung 13 suba battalion gi oina rifleman chatur ko humbudra ga mangani aduga topa battalion singi oina rifleman chamri ga marfu ne maramaduna 13 suba madi atopa battalion gi rifleman singi apunba miyoi lising amaga chanipan kuntrana thabak pugadaba mafam sing mayek sengna khangan khre thabak haidokra batara suba amasung 13 suba battalion ge candidate singna tha asigi kundagina kungani thoi phawba police verification ge form lawgadavane haidiba form sing adu tha asigi kunifan phawba working hour gi matam phawbada document submission toba yagani haide amaromda atopa battalion singi oina candidate chamri ga marfuna first MR da laiba IGP administration gi office tagi tha asigi kundagina kungani thoi phawba police verification gi form lawba yarga ne haidiba candidate sing asisu tha asigi kungani pan gi working hour matam phawbage manungda mari lenaba document sing pisilakba yaga ne police verification loiraba candidate singna makhoi gi oiba appointment order medical examination amadi police verification ge che chang khudingmak police headquarter dagi loba yaragani haide rani gaiden liyo brigade battalion lingduna youth sing thabak pinaba BMA na prime minister da taksin khre state asida rani gaiden liyo brigade battalion lingduna youth sing thabak pinaba Bharatiya Modi Army gi national president Dr. Rajib Ahuja amasung national general secretary Adim Pamay anina prime minister da memorandum pisinduna taksin khre sakhang da basing na miyoy ama tamthina phuraga hundoklam le Imphal East ki Pasoi police station ki manung chanba Pasoi part 4 da leiba Millennium School manakta sakhang da basing na miyoy ama tamthina phuraba matung hundoklam le Police ki pau matung ina soklaba miyoy aduti Salamayay lekay dage Abuzam Birjit chahi kungani pana pokpa Abuzam Biramangol ne tamthiba thokdok adu chaliba tha asigi kungani thoigi numidang pung 9 lom tabada thokiba ne Virjit na thavak ama chaluraba matung halakpagi lambida Millennium School manak yaurakpada hana ngai duna leramba miyoy khutpu amana mahakpu khamlakpaga loinana karigumba wafam amata khangan ba tawdana phurakhiba ne miyoy sing aduna phurakhiba aduda Birjit gyan mangduna laimai da tukhe madugi matung miyoy sing adu mafam adu thadoktuna sian khre haide Birjit hauji siza hospital da laika nare thokdok asigi matang da Pasoi PS na FIR ama lokhat khre haide ward member na lupa lising kun law khre haiduna vigilance amasung anti corruption police station da wakat khre kairaw magting mayay lekay da laiba tombe mapuroiba tomba kaubi nupi amagi mingdang housing loan registration number MN 1013623 section number MN 09006/3/89 November 2 2022 sanction torokraba matungda loni asina phangpham thokliba apunba loan ge senpham lupa lak amaga lising kuntra ge manungda supnatagi lupa lising marfuga taret khaktamag phanglaga awat pa senpham sing phangdre amasung senpham kharana atopam yo yamana lokthokre haibage charge tawraduna vigilance and anti corruption police station ge SP da iba cherola ma pisinduna wakat khre haire aiba cherola du loni oiribe nupi asina wakalakpagi matungina Indigenous Manipuri Muslim Development Organization IMMDOG Kairao branch ki maikay dagi secretary Syed Ahmad na complainant oiduna file tawrokibani haide organization asigi maikay dagi vigilance amasung anti corruption police station ge SP da pisin kibo wakat chero laduda loni asina pangpham thokpa apunba senpham lupa lak amaga lising kuntra ge manung dagi lupa lising marfuga taret khaktamak phangki aduga phangliba senpham asigi manung dagi lupa lising kunna ward number 4 ge member MD Saraudin Elias Saubina lobi khre hainasu wakachero lasida palle aduga lemhauriba sel singi manung dagi lupa lising nifuga humdoi ge senpham amana atopa account sisinaraga kaithok pi khre senpham asi kanana kaithoki banu haibadu khangba ngamdre haike maramasina vigilance amasung anti corruption police station gi SP na complain asiga mari lainana athuba matamda lakhotpam thokpa thabak sing lakhot pi hainasu haijakhi haire Cherola dumag vigilance amasung anti corruption police station ki SP ge office na official oina receipt tawkhre haide aroi bada tabi riba pumnamak pu thagat chare